Mentang apa te kak kum ka jinglong ka perthai ka VPP kinsa ya pen kelumar jingmut syah para maki hikilidas ya ka parti jongki marvi hapo ka politik si kum kane ka politik ka ba kaya ka VPP nginum la ban pediang bat kum kane ka politik kanum la ban ne Islam namar baling au manum la ban pediang namar ba balong dictatorship style of leadership kamud hak demokrasi hi babuan balang kinum la man pediang bat bagin communalize through kadai ka ai ka ba ki pajba jong setiet kinum la man pediang au ngong ba boros kata menta hadin ke election wadab UBPP wilayah football marwai apa madan tap gol ka bomon dan data kadau nakaliau jongi ke NPP ke NPYF gilong di belakre ba mangiru mentangin mi baginnya ya bangin pensotu iki pajba ba ke ki program ki ba ka neka parti ke jongi lingba ka sarkar MDA itu bakale nang banta pajba ba jongi